Auria Kichie Luimoriaritos, Yona Martin Opila, John Robert Aleu, Carlos Ayaro, kes edelortos ebe ipokte ipone lo nyakari duo somero karungol, narai ebe Iran lulemegwelarete kesi kanwado muni sirigin kese ebe obwa kolong kichwe akere. Ichale jili jariso, asoditi bere ngachete, tutoli kita corona kede de sakela lolo, e tiono, e puda tiaro pedori. Tiberi ito kinisoda tamu na cheno poto utuburo sikwa tachito sikapun mama poti duo siomata. Konyi kapakina se nyakari kosi duo somero narai. Asio maninge se lachete. Ya auria ke kada narale mauria ko lipo akase dumun raito maku. Kapana te kurio tichie maragwe akima nene pera ko sa dumun ti siri gini disi le pera ko se tegara so mani kase due. Odo karti le karulo. Agewne te kale mina saka na suditi. Mami bore pero sa auria kad bamba bora pa pero sa auria kad dumun. Ijaido se kada le polo no. Nara idum jobe. Inyamata lemese kosa gugum kere dolo lo karlo wekise marogeda hatwani maroge wekisa tama be muchirda enoma kolo. Robert Okwir Apoloni Cholong lokotemo golai nges ebalebe abute na kolong kirikin kosodi amodiari ran ibore yen ayao ay ningosit nejasi auriak kapakena ora kenya kari duai osomero kunyida ningosit ne tengo kape chamani na etengo ne teregata na uriak akolo mona ngoni na first season abo akolo mi no me nyamata we expected woti ado ni nyamata on a second season and no ma bo akolo nyamata kesbol bani ngosti ne tengo ne potawda kai terekino no ngesi ani ngosti na ta school fees konye Sister Kizito and Grace Apolone somero chochia girls SS nges ebalebe ekotokin auriak aitam aitemokini diobore yeni etachakinete ageuna dokonye irikakinete luchie isirigin ekaulo na at least sebune aurian pero bena sachaka kitibora no geuna na ramnyi pero idai boyele mojo kediko kapara shangu no kere at least ko yodo chaka kini dibore awai. So kwa ni buni jo somero nen opata na chabo joda kwa ikinai aje kini beri dibore do di mani joda no ere kan do no epo en opata na nen nare dumuni jobe akose somda raunu ne patanar do kwa ni yemo kisi so uriaka edue mame ipone achutingun le pereto somero etiono no. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.